It's Usha Yedeya, and then Okumana. Kwasi Bonifita no si comfort no hospital. On one is Hadan. Our friend Gino, near your friend McGee. A two coher, your Bonu friend Gia Crassi. And then when you kiss about upon the casa. Said the Baya Casa from so many, the best on one Casa Bunity. Now I'm training the bread. And I'm more Kwaba about Nyansapo TV. You're blue. But you're not a pump to say. Moko. The canvas and I'm more slim. You two dance. Barima, we did Bibiani send out to me and a fellow sense. We didn't add Nana Kwabena Kufu. Kufu. Because we toss one. Now I'm not being a photo. Barima, bet my child with the break of our darling. Oh, Medibre dear. Medibre, oh, and your smumha. To see us, the Pataboso crew name. And one a year. Ogyeahohoo Abusuapanin Anyaso Atrankonya say about my There's a Makunya who put a position, put a the bread, bear and nine and because we are part of also we are. You see, you see, Abusuapanin, you know the head of Ogyeahohoo family. That's a weird man for. Now that my home go to for the afraid you can't say him sack for you. To do now because in Mary Empire. Some break out never now, and I will be a TV show now. And as I say, and then I'm a best. In Tiaba 100 years, then I'm by Nefria, I could come every coast. So I could consult. No be any pony until I'm better. Until, like I say, free. You're so I know more here and cheat that dear so no only have it. It's a point more than one of the buyer. Not so far. The Bibiani, I'm now so, but I bought so. I don't know about something and that's uncle. Because and then you which there, my say, and then without only a penny. Need to. I don't know about something down. Bibiani Pataboso. My cousin, so be ahead of me. Since I'm a child, say, about Cosamno, I have Pataboso in a year humanity. Na wohwe yakunya na Abusuabe ensende di o ma yakunya na wo senti a ibedo so sa yeye se o ba kama mu a se otumfo kunya ko wi na be kwa edi ne ho so afima dwadi ne ho so obi adi ne ho so na nkabo eno mu ya be ya ye ha de ne de ye na edi yakunya na ye kasi ekiremu a hai abut ebi ye akon ene bi abo aye ebi kwa ye adansidie ene obedi ma ye ene ka so kenu beti no ma ebenya abusu adudo no enti hihye be ye se ye ena ye de yasase eye Abusuapanin de eye aduana royal family ewo anyasoma mu ye ne enti Abusuapanin de obi adi bia enye yi nemum amahina ko ne todi a abusuana aka no obi atimi dibi enti efire no nobre so obi anu ho a wadi Abusuapanin e ka pata so fo no na me twa ba question na abusa no e nso so da bibi ne no enam se pata bo so de kanenti no owuma bebre enti wo hwe ye kimakers na omusi amahina ko nyana dodo na e pata bo so ma e fa nkobia kontre achiamehene akomu mu nyɛ etinam se na o man ye di no ensase no e doso enti hu se mre ye afi na asase apede eba
ye chiche yen sa sene ma yema no nti ye de ma no bi kwatra okru ye friend bankru mi sa e bi kwatra ableman ene edi yema eye kontrefo no so e be tena Bibiani say Bibiani ni ye de ene edi ma yema no say omo hwe so well documented enya dia yetimi edina aiti Bibiani no ni nyina ye patabo so asase Abusuapanin na edi o ma hina koyani nyina no maka sisi ye che anyasoman asase mu patabo so ye che miensa patabo so nko fa be mi one ne ma na sanity then I be Bibiani na ba oh very good I can't tell na no ye kuro no na ekosa akosi ademla aye ba bia toll gate wo no e ka se chima be tinti na kokoko na twe saa ba ye ne ko force camp na de Bibiani no first no na kuro no na enye Bibiani no enye town name eye concession name eti ufri utra secondary school no e ko lechi a Bibiani ba sa be si Akaba station wa haye no ona plan si me no ko sisi obehu e ho na Bibiani de to aso nye Bibiani e hwe no plan na tawa na ye nye Bibiani ni okobiti se chechewire banchim hwe no poli na ye krobe me nsa na na obia e woni dukura odi ne ho so nti ebedu tama ye be se ye hu se Bibiani go to Appiah 1811 and they started say year too good 1811 the first mining ever mine is Appiah job was but the first surface mining and a job was by the understand you call local news and man Bibiani I did it is kako konso you scapa and I'm quite am kakada is the idea I don't matter for akudi your man is now from kakada everything you bob wow and after that now company banner called Granco buy Granco na ye Libya company no nyina ba coin kama how can be state gold kwame ko ba be state gold it's ha so far ye kro ya we estate compound new compound and old compound one Bibiani ko dey there more than 60% estate houses sentin say tama mines no ko da buy who say no bauxite abe pure side ha mines are pure ha enti o me hu say ha no center enti aban ebe gi asasitam eno mo see estate houses enti estate house no mo mark no eno mo ye concession ni di no Bibiani concession it's uhwe ye den ya ebe okuma na kwasi bonifita no si comfort no chi hospital no ono na sisi hadan no agofo fe no gi no ni ye friend mag gi etu ko ha ya yo bonu go ye friend no gi akurase oba ye no na oso no de on pedede etu okochichire dan banglo e o ha etu no fi akora na ko aduma e okuma ase etu okochichire banglo ana no e generate electricity e di free ha no de ko etu so bi akọ afoma wo ko so me ko gi akora na se na ho dan gi akora ase zaburo no sisa ono na sisi e ha dan no eti enam sa nti no Bibiani ha fisi ye no na ni bia adikofo no obia di ne ho so a na de ko som ye kunya kese no o ma hina kunya no ba na ye na chem kofi patabo so ne ma na do toto nsase na wadaro ma na ekase na ka good asem ya tete say mo afashi bia mo je friend 6 match wadaro ma bakwasem be na say nkroma betla ka kra na ade bakwasem be na da ebechi ya 6 match in the head and year festival na ya mabunya na aja omayama na dane mabu festival sentin say ye kure yo probe friends ban kwanta uko o town ban tum ho na nzuma for say tete no na go ni entu fam yenya because that's ka ha enti so pa ni asisa gold e wo gatem enti nzuma for no na start goldsmith first eto mbetra ha eto mo sisa gold ni sa bobo no man galam ayi ti say glassmate no man ba no de patabo so de akomo na no nza tete no na tumi wo ho wodi wade eja obi a ontumi mfa to me anom de ade na eye kwame nkruma onananom ena na esa do mbe settle eti kwame nkruma agi independent no sa se na busuafo e wo ha
It will put your flag wall in and no ban of chia. What an animal. It's been any say, hey, your first president. Now I be come had here and here. 6 months you know, or by the end of the Biano. Yes, you have a GM. And the man be done the festival. 8 years, 6 months the bad year, about 4 5 days. And the GM Kwan. Let's say, Kwame Nkoma, the PJ flag, no, and Mena Castle. And on the bar. Tama acquired 6 months. I get my full feed down within the room to credit. Not all far or him school. You are not here. It will be shaman. And now, a few ones more fashion will become one. I say, and no one, not Sabadani, a fashion one. You were a fashion because I saw her. I follow a Louis, I said, by a fellow young festival. Say the uncle for a graph for was such a was with any so years on say oko sahiwa so almost di alwe na men kan kwache no ye anyaso ye bo 10th parliament ye bo amahene ba ko mienu miensa ena enum sa du ansa na yo so omo mo first parliament 1902 sorry 1702 ansa na mo di kan bo first parliament say e pomu ha de mo na mo ye ni o ha ye wa amahene be miensa even ye bibiani anyaso be kwa asase so ye wa mahene miensa ena wa ba ko kira no ena be kwai bo mu nyina mu nya asase mu nya ti asase so ye ni ye gi horrorities ni bibia o mu ya mahene de ba asase ne nyomo di ebi mo suma asante ana ya ha obi enu ha osuma asante ye bibia anyaso be kwa na de nti a especially kira no freelance to nyina no say quantity no na e kwaye to etu kwa bi okwa utumi nya more than even 50 years na oni baby o so but so na nay yes obi show kwaye nim ha o okwa na de nim de dia so o munya na man ntra o etu de tran o mbo amahene sa na dodo na ebo a o mbe so ya no mo sa atwere anwa so na mra mfie ko na nim no na o mo hine ba ko kira no mo first man no boy no oba no first no mo ye dikuru no mbe so etu na o no skapaga na obi anim etu nya ska wie be bi kira no man so no so be born human to born human no wie no no de akunya no kwachi a o hekase ayo tumfo e ba papers enya de o delegate no de ho so mo frafim adwa na o mo ebesu ha ina so okay mo frafim adwa de a mo ya santi ne ade hye na mum asase na mo ti so no mo bai no na obi ti so ana ye ma ruli ina de ji asase sanity sana be kwa so tie omuso no omna nanom eba ye ne mpese be kire obi ase omuso eba ye no ombe so ye ne so ya kire se ona wada ma o ka se be kwa na se be kwa se wa sante be kwa ne se be kwa se asante be kwa ni wi se be kwa na da binye ni nia se ni nia de ni ba bi o fe de an se de wo ha e no ombe so ye ombe so ye no se si aso ye ko si hin yo ombe se na nam se o kan tete no na nko ho etna patabo so no ye abenkwan a wudi gumfi kira na nkane eba fi eti ya benkwa ni akoto agu deep forest e de suma nkwa no abeya ye de fufuo e de deep fufuo ni we abenkwa ti medwa no ni akoto agu chi ita mo ba ye no omo fra kokari e ba ye no no mo nya no mo se obeso ye ne se sa de te dia ba bi wetimi akotena no e ho no ye mmekwaye kona ye tumani gu ha na fifi ana mo se ye penisa ene do kotena no mmekwaye mmekwaye na kasa hofa so ma mmekwaye mmekwaye ene do kotena mmekwaye nim ene mo tena ho saa sisi omo so adan kru eti na ma ye bo ho ma hene so mo ni asase senti so mba ye no ye nananom ne mo mba bitena mmekwaye kasa hofa so nta be kwaye mmekwaye se bia yawo fufu yawo abewo ha uto madwan gu ha nkane anadwon be ba fi enti na nkwa ho ni aso no mo dia nam for lesma koto bo bia se nkane kura di na wotwe no kura ho ntimi emma nkotete na ye ni puna ye ka bo bia ba mu de mti nkane ba ho ombekum nkwala ne mpemfo nyina tie mom de ko akire e bia ba 3 days ko no mo nanti wie na ene unia pani e de wasini na so atena nem odaroma maybe say in the years back so you bang adwen bang some person bang na wo ma o mine
Mini Abusabi. The weekend is a me, Emma who are passed. Nana, a dear Queen Fasis, in your opinion, or Kobe for 10 years. Okay, Ghana Mamuha. Kufu be dear Queen, on Pesa Queen, almost tells us our money say and Sana. But no one said there be 40 years way back, and I said 30 years way back. No, not even Satan, no bathroom crown, no, a biniho. Bene e kanin ye friends aba funtino no be braba ana no man so e pie mabunu no so it will be a madu say ho dodom kakra dia e de ye hwe obi a sebe owo current visions obi timi dia boa oman no ti abuso no hwe mu ana na o se na so no obi obagiri die se ntini se ene odu ade komo bi so hwe ma wa cha no be so wu furu ho se adomefo ti na so hu asetra pa me ne tie no so da bi minu ye Semedin Basse, Ometrama Nam, non to Noma, Emamia, and Yadia, Obeguman Mass. And now you call Nkonya Fie. No price be bring. Sitting is a so share and your smear the higher. Obedient mean deny. Mukasa Fidia Casa says a coach be bring. It has me a coach and trap. I dare attack Reba. Obi antimi nka se anyasome da hai obi otumi ese mpatabo so ye ene ye adiji panyin adua na royal from the head otu ahensi ahen enti na me hete se kunwa e wo sa atumi no na kuro na nkunye no egusu no me koye mo koye se de ma contractor bi oba o tutu bibi kan so a asa ne fidie ko eti animani mi ya me no kase kira no pa no so ma frɛ e frɛ say panel members is kira o mo hia ye koshia ne unit committee member assemblyman ye koshia o mo nyina first e wasi twa e kwan no so konfuturo ko mo na ye pre material bi a entimi e betimi associate e dax ne kakra said the gravel mo e free on so a there was another project we was here. We some funeral ground ho. That is na no so mpini here. Before say me make come me kasai. I want to share say the common fund bi bi. Mint me man the common fund ntina e hyew anasa awia e hye mamanfo. Ye na ebetu anamon. Okay say ye na say ombetu ombeboa ya ebeje. Ye obi tire o say nya community center. E momo ni manim ye. Ni nyina me ni me nua panyin na susu ho. Ene abusuafo omo me kwan. Aye no so ni manim ye no. The afidie ko akutu oni asi community center say no bi be wedding program bia mbetuma anu twama ufuro ba kwanta no so a clinic de nearby clinic anwa so mi free akoya mi dru nkan ya ye nimpemfo kakra a ekopre chip compound ebrablo mo a ali so bi yari na du betuma nya first aid ama sana o se de ntwa so a obuta bebra e pese de boy man no mabu no yehun se nam adwuma ni honti no no ntokwa ne no manti ba se yese se nipa eye biza na ne refi se tutu asem enti anya yeso ye businessman a yenim kofui me trust here hand ye adwuma ye nyina ye mines because ye potama ye organa bauxite ye wo chira no godmen obi enti yenim mabu no koshia ye di be ko school of mines amamo kosusu mfidia kese ne bitwi se ne be ya mines fo no pie nipa na se ye di enkwala no ko ya na se form anya kura nipa nya adwo so no so be sidan ama me kuro na yefe kuro so yefe se no mu ya no bi ka akonya no ti ono me bebre pese pagya no na yefe na me de amaka che anfo ne se nkabom ene hia na okidie ene hia na ahefofo no who the difference between personal business and akonya business. Who made the akonya na we wadwuma hwe ska na ba botum. Menka so de akonya ntitam bi o so yere nkom ehwam. E ba satam bi no man benya problem. Nti ade a be check ahemfo ne pa hini bia we so make sure say ska ba akonya no no fire akonya no ho adwuma. For create a fresh education fund ma nkwara no. Mamro afo ho na sebe ma hwem akonya ne saa no obedi no. Make sure so ebe okay. Nti wa hini bia me de me hwe na akonya no obedi no
wodi ane so oba no betre vini o twedwa no agikọ say ko twatimba unya red no agye dia ene ene ye obekontem ene obekontem o so munya me kabo ni etimi ebu o man no na week because we are tetina oh mama twa dwen kosi bi kakra the enti yesi Ghana edin no even before 2000 even 2001 na Ghana ha na ba ye rural areas na ba ense Ghana bia wo aba ntunsuo ye kwankran na ye do ho komereba Ghana bia na ye bo na boda wuro konkonko na ye bo Ghana nsuo ni yatu etna abanima na oye no na ye oli kwakesim ko na ena anibia ba no obi asori asebesebe ankanadu na obedi ko pesa aban ena de besi jasoma no aban fa mesi jasoma se o manu mayedi so what you say it's because of sanumani ntino ama aban no tete wacha ensuso ko yire nsu nim se Ghana ha nkofo mutua tax o me less than 30%. It is NDC bar problem, MPP bar problem, CPP crab problem. Timi de dem say na nanom so enso ye da kwaye na no yenso etimi nya rates ni no marketing no se ye gi a ye mfa bi enye numa mputuma kakra be ma ebi aban no so eden ho ato no enye se scan nya na de kan ye pabo you say rates kura so aya entama ti we so de me so mesre abameje mo fidi kese so aban so na nanom rates no onfa kakra nka ho e ban so onfa ma ye ntentem yenso mfa bi enye mputunuma na whatever man na pepeso e de bedase bebre say buy na oje ye fe so Nyansapo de eduru akire pa nti yesu betu ana mo say ebedi wana mo achi de obesa wo ye bia o fe anopa de tabia be free bia beba ne mama nsan nyina so hu umbre mu unu apani ne mama ye abo akuru ebo nyina ho de wura cha mansa e bedase pa mesu da mo sese mo so mo se mo ble na ba ya bebu sensem nsem ne de biblo ho na ya na yempete se ibe bibi so nsem bu akana asabe twansa na mekata so ya se oman a woni sikrido no tambia otamfo timbo ro nti ye no biblo ho a ye wa bakom sem power ha ene no ma ehu power ba ne ye secret na we apanika asu bi ho nsem na da bi me to be ba na ye documentary o zo ka no ka o heda no twetwe san ene ye power pa and the oyes on ye beku a ne nya kosu che na wete so obedi nkudu eye o man a wa konto ko Ghana ha ko abakosi ma wo kan the short history of Ghana book na ye obi antimi defeat ye da den chafo na mo kwa kwa no be han ye ne akokọ mo eti se ye obi antimi mo ye den chafo kwa no mo kwa no be han ye your documents ho tama na den chani asantiko no wo wura mo ha no be han eti entam no ba bi na efiri no ya de hye miensa ekoi na mto ye say any kokunto kan obi kon to kwa ye ko sa ko abukos bia no omne ko bi friend bobo wi ye na mo ho omtume han ne ye kokunto ko ne ye ho ode ne ye worry na wada ma isa beba na kum head na beti abakosem da se pa wo mra wa nyama sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya